12 2013. On rappelle qu'ils sont en nombre de 6. Ils évoluent tous en sélection nationale. Islam Slimani. Il y a également Safir Taider. هلال سوداني وياسين براهيمي. Également Saad Belkalem. نعم وسفيان فيغولي. نذكر أيضا أن كل اسم من هذه الأسماء الرياضية الجزائرية لها تاريخ أيضا وتحاول أن تخطو خطى رياضية متأكدة من مسيرتها. سوداني ابن مدينة شلب، لاعب قلب هجوم محوري. سليماني من كبار المهاجمين على الصعيدين الوطني والإفريقي. ياسين براهيمي وسط الميدان هجوم في ناديين. سفير تايدر أول مشاركة له مع المنتخب الوطني كان ضد البنين أين تأهلت الجزائر. سعيد بالكلام يلعب في نادي شبيبة القبائل ومنتخب الجزائر أيضا. Il n'est plus à la JSK puisqu'il a été transféré et joué et évolue à Watford actuellement. نعم كان كذلك والمسيرة أتممتها زميلي زين. إلى سفيان فيغولي أيضا نادي فالنسيا الإسباني وحاز أيضا على الجائزة أو الكرة الذهبية للسنة الفارطة. Sofiane Firouli, rappelez-vous, avait remporté le ballon 12, c'était le ballon d'or, c'était lors de l'édition précédente, la 12e édition. Est-ce que Sofiane Firouli rééditera l'exploit réalisé par Karim Ziani et Majid Bouguera, les deux joueurs qui ont remporté 2 trophées, ou est-ce un autre joueur qui remportera ce ballon d'or? علامات استفهام كثيرة ربما نجيب عنها قبل أن نشاهد أو بعد مشاهدة هذه الصور.
vient de revoir ensemble le parcours et surtout les prestations des 6 nominés pour ce Ballon d'Or 2013. Et comme le veut la coutume, ça sera les 2 invités d'honneur du buteur et El Haddad qui vont remettre le Ballon d'Or au lauréat. نعم رفقة ضيوف شرف هذا العدد وهذه الفعالية في طبعتها 13. طبعا ريفالدو وهو لاعب كرة قدم برازيلي رفقة خافير زانيتي وهو لاعب كرة قدم مدافع من الأرجنتين يترافقان مع رئيس تحرير جريدة لو بوتور محمد سعد. Et Mohamed Saad, notre confrère du buteur, qui va également monter sur scène et qui est là avec nous. Et Mohamed Saad, qui a sûrement des questions à poser à nos invités d'honneur ce soir. Mohamed, bonsoir. Effectivement, bonsoir. La primera pregunta es para Rivaldo, que hace 6 meses en Brasil me lanzó un desafío. Me dijo que تحديته وقلت له إذا سجل ضربة جزاء فسوف لن يعطيني هذه المقابلة، ولم يسجل ولست أدري لماذا. أما التحدي الثاني فقال لي إذا تأهلت الجزائر إلى البطولة العالمية سآتي إلى الجزائر، وهو هنا في الجزائر. والآن هناك تحدي ثاني، فإذا فازت الجزائر وتأهلت للدور الثاني سيأتي ريفالدو للعب في الجزائر. هل هو مستعد؟ أولا أود أن أهنئ المنتخب الذي سيشارك في مونديال البرازيل، وأهنئ الجميع وأتمنى للمنتخب الوطني أن يتأهل للدور الثاني وآتي لألعب هنا مباراة في كرة القدم. هل ستناصر الفريق الجزائري الآن بعد أن زرت بلدنا؟ لقد أقمت وقتا قصيرا في الجزائر، ولكي أكون مناصر ينبغي أن أتابع الفريق لمدة طويلة وأثق فيه، وبطبيعة الحال فإن الفريق الوطني الجزائري سيذهب بعيدا في هذه الدورة في البرازيل. شكرا ريفالدو. لا يمكننا أن نتكلم مع زانيتي دون أن نذكر الجزائريين الاثنين اللذين يلعبان معه. ما هو رأيك فيهما؟ شكرا جزيلا على هذه الدعوة. فهم لاعبان شابان وهم من أحسن اللاعبين، وهم يدافعون عن فريق الانتر، وهم شخصيتان بارزتان، وهم لهم مستقبل واعد كثيرا. لقد لعبت ضد الجزائر في الكامب ناو منذ سنوات. فهل الفريق الوطني له إمكانيات، الفريق الجزائري له إمكانيات لتجاوز الدور الثاني؟ أتذكر المقابلة مع الجزائر في برشلونة حيث عانينا كثيرا، وفي هذه الدورة الجزائر احتلت مكانة مرموقة ولديها الكثير من الإمكانيات لكي تتجاوز الدور الأول إلى الثاني. شكرا خبير. شكرا. نعم، ربما نشكر الضيفان على حضورهما. بن سعد، لازلنا نحتاج رجاء. Peut-être juste avant d'annoncer le vainqueur et le lauréat, il y a une petite anecdote concernant Javier Zanetti. Alors Javier Zanetti, lorsqu'il avait signé à l'Inter de Milan, vous savez, il y a ce qu'on appelle communément l'annonce officielle faite par le club. Javier Zanetti, qui a rejoint traditionnellement, on fait la présentation à la mairie. Il est passé parmi un groupe de supporters et personne ne l'a reconnu, et ils étaient vraiment surpris de vous voir sur le balcon, Javier Zanetti. Dice que si te acuerdas el primer día en que fichaste por el تتذكر اليوم الأول الذي لعبت فيه مع الإنتر وأنت تمر بين الجمهور
جمهور الانتر، ولم يتعرف عليك أي واحد منهم. Sí, es verdad. نعم، pasé por entre medio de بالكم los حقيقة. aficionados. لقد مررت بين الجماهير ولم يتعرفوا علي، وتفاجأوا عندما رأوني في الميدان. والآن ومنذ أكثر من 20 سنة في إيطاليا وأنا أدافع عن هذا اللون. أنا معتز كثير وفخور باللعب في هذا الفريق. لا يسعنا إلا أن نشكرهم طبعا على المجيء إلى الجزائر ونرحب بهم أكيد. نقول لهم فقط bienvenido en Algeria y en este acontecimiento deportivo. صح سعد؟ Allez, on arrive, Safia, au moment tant attendu. Le suspense va débuter, puisque là, on est arrivé au moment, je vous le disais donc, où on va découvrir le gagnant de ce 13e Ballon d'Or algérien organisé par les journaux Le But Réel. على مدار 13 سنة والكرة الذهبية تهدى إلى من يستحقها طبعا بفضل تصويت الجمهور الرياضي الكبير الذي يدعم الفريق الوطني الجزائري. تتويجات عديدة تحوزها طبعا أو حازتها أسماء عدة هذه الأمسية. ننتظر بعد ثوان فقط الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا الموسم. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile, puisque ça s'est vraiment joué à peu, hein. C'était très serré. Il y a eu 2 joueurs qui se sont détachés. Il y a eu également le vote du public et le choix a été très très dur. On va recevoir l'enveloppe qui va annoncer le lauréat de ce 13e Ballon d'Or. Et c'est Javier Zanetti qui va s'y coller. Javier Zanetti qui a déjà le nom du lauréat et qui va l'annoncer. Le vainqueur est Slimani. Islam Slimani. Islam Slimani qui remporte la 13e édition du Ballon d'Or organisé par le But Réel. إسلام سليماني هو الفائز بلقب بجائزة الكرة الذهبية لهذه السنة التي تنظمها طبعا الهداف والبوتور. سليماني من كبار المهاجمين على الصعيدين الوطني والإفريقي، سجل هدفا في مرمى منتخب رواندا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014. Et le trophée qui lui sera remis par un ancien Ballon d'Or, puisqu'il avait remporté le Ballon d'Or 99, qui remet à Islam Slimani le Ballon d'Or 2013. بعد سفيان فيغولي ها هو سليماني يتوج بالكرة الذهبية تحت تصفيقاتكم جميعا، والكرة اختارت إلى من تذهب إليه في هذه السهرة وسط حفل بهيج يحضره أهل الكرة الجزائرية والعالم. Et quelle chance qu'a Islam Slimani de se faire remettre le trophée par 2 figures emblématiques du football mondial, Rivaldo et Javier Zanetti. Alors Islam Slimani, votre sentiment après avoir remporté ce Ballon d'Or? On voit que vous avez le sourire et c'est... ربما زين الكرة الذهبية تغني عن كل كلام. Je souris parce que c'est un immense plaisir d'avoir ce trophée. Tout d'abord نشكر جريدة الهداف والبيتر على هذه الدعوة هذه اللي داروها. نشكر كاع المدربين اللي قادوا سليماني اللي عاونوني بزاف. نشكر لي دو ستار اللي جاونا من بعيد باش يشرفوا الجزائر. الحمد لله j'ai beaucoup travaillé. Il y a 4 ans de ça, j'ai joué à la GSM Chiraga. Maintenant je suis meilleur joueur algérien, ça me fait un grand plaisir. J'ai dédié ce trophée à ma famille, à mon père, à ma mère, à ma femme, à mon équipe, à mon Sporting de Lisbonne, à mon président, mon directeur sportif, à M. Karbadj, à mes coéquipiers de l'équipe nationale, parce que sans eux, j'aurais pas ce trophée, parce qu'on a fait quelque chose de grand. Je remercie aussi le CRB. C'est le CRB qui a fait Slimani. Qui l'a fait découvrir. Ouais. Pour moi, c'est le CRB qui a fait Slimani. Je remercie le CRB, je remercie les supporters du CRB et surtout le marhoumin Hamza et Hussein, Allah yarhamhum. Alors Islam Slimani, on vous laisse savourer bien évidemment ce moment, mais on sent que maintenant, vous aurez encore plus de responsabilités sur vos épaules après avoir gagné ce trophée.
Oui, c'est normal. Même Rabbi, Inch'Allah, je vais continuer à travailler. Pourquoi pas, je serai là l'année prochaine, Inch'Allah. Et je remercie aussi mon agent, qui est là. سليماني في واحدة من لقاءات التلفزيونية مجيد بوغرا كان قال انه تأهلنا الى مونديال البرازيل كان بفضل المناصرين الجزائريين الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن حتى من ديار المهجر، لكن حوزك ايضا على الكرة الذهبية كان بفضل تصويت جمهور عريض. بفضل تصويت الجمهور، نشكرهم بزاف ونشكر كاع الشعب الجزائري على الدعم اللي داروه لنا افون ديسكاليفيو بور لا كوب دي موند. ميرسي beaucoup Islam Slimani. En tous les cas, Islam Slimani a mérité ce ballon d'or. Je rappelle qu'il a été meilleur buteur des éliminatoires à la Coupe du Monde. Islam Slimani a inscrit plusieurs buts décisifs qui avaient permis à la sélection nationale de remporter ces matchs. Et puis les autres joueurs n'ont pas démérité également, puisque je vous l'ai dit, ça s'est joué à très peu, ça a été un vote très serré. En tous les cas, bon vent à tous ces joueurs et bonne chance à l'équipe nationale. ومثلما السنة المنصرمة اختارت الكرة الذهبية فغولي، فهي اختارت هذا